u Amos u yitolpa kuma praspa snem hashwa Jesu news pas snem tame hashwa Jesu ba neu Amos udei unong yitolpa u beim hagapor jong unong yitolpa Hosea unong yitolpa Hosea baru Amos kidon ha kajing sensyar jong usem Jeroboam u Baar jong gehima Israel kenma bahagima Juda udeus hagapor jong Amos hagahima Juda la sensyar deus Usaya dan Azariah kat kitab haga kitab Amos ude ukretengu Usaya bara hagahima Juda la sensyar Amos don hagapor jong Usaya bad hagahima Israel pa ude Jeroboam ubaar in pulih kitab Amos kelnong ke benungkong ya dekat ke benungkong kong kumni bad ke ketinu try kalawan ho Amos hagisngi jong Usaya Juda bad hagisngi jong Jeroboam ukon Joash king jong Israel ars ne mashwa ujumai so u Amos itulpa hagapor jenis Jeroboam u Amos udei na Israel mde na Juda u itulpa sha kahima kebadon sepang setei kepada kahima Israel berudon hagapor jong Hosea so habangi pule ke kitab Amos ni dan pule ka nagane ke norim ba pleng ke kitab Amos ke kitab Hashwa jong kejing penjot ya ke Juda Hashwa ke jing penjot ya ke Israel betul pa Hashwa jong kejing penjot ya ke hima Israel bara papi pule ya Amos nagane norim pin sngoto iki kenten ke bo pule pin sngot Ukraine pin sngoto iki rukom yalap jong rukom itul pa jong Ukraine sini ke pateng menriu ke jai penriu Israel ke le persya yu blai bat ke ba arsap ke jai penriu ke ba ibeng ya ki konswet ke ba bishar bomhok ya ki dokisuk bat u blai ong ngan sepenjot yepa ke hima Israel. So habapi pulih ke kitab Amos pulih ka nagani ke norim bagadei ke jingtul pa jong Amos ke jai penru jiu balai pamyo jingkarku namar palong gumta balai pa ke jai penru Israel balai pa hapan yai lembagini ke balai pa hapan syak lembagini ke namar bapa le bom kungu pa ke jing ke balai persyai yigi hukumu blai namar kata onring brau yupa sya Syria kata kadai kitab Amos la wepu baro briu u popule yigi kitab hadin ba usngap yigi jing hikai u yokem yigi history unsngot ho kambha ya ke testament brim ya ki kitab ha ke testament brim kebentar bakaduk jong Amos kelnong bakhandai kedekot bakat wei haduk bakat san ke keren sepang kumno ublei unsa penyopat ya ke Israel kabala jot
kumnu un pen yo pat kumnu kin wan biang kumnu un pen mi un pen yeng pat ye ka tabernacle jong David kabala pra tadit khot bakhat wai hagita gisngi hagata gisni ngan pen yeng ye ka tabernacle jong David kabala pra bat ngan pen yeng ye kata kabala kelon ngan tepat ye ka kum hagisngi men barim khot khasa ko ngan walampat ya kita ke jing lomrau jong ki briu jonga ki Israel te kin tepat ye ki nomba ki balatua bat kin shongpat haki bat kin thung ye ki ding so wan bat ki di ro ya ka wan bat kin tharu ye gi kper bat kin bam ye gi so naki bat ngan thung ye ki ha ka ri jong ki bat the lele on ratno iki ne keri jong ki keri ka bangla a ki ong trable kata ga de jing tulpa jong amos bahadin jong ke jing penjot ye ki jiu kin sawai wan pai par ble un so lampat ye ki jing long brau jong ki par un pen yeng pat ye ki un tei pat ye kan ro balatwa kin long biang ka jai pen riu jong ble kata ga de ko melap jong kinong tulpa testament merim Sipang ong on pen spread ye kejat ye gani kejat pen riu khadu paru ong on sawal lampat iki kumni bon gi kitab kumni ule yu thulpa so bangi pule kitab amos pule no kitab kalong kumni yo kem ye dur jangka kane kalong history jangka ba kan yerab ye ngi shibone ban so tho ban sempang ye testament berim